Putra Abimanyu Sarah percuma manis omong percuma langka aratine ado di Putra Abimanyu tanah ungu percuma manis omong ado di percuma langka buktine di malase di mane di sayang yang terbaik badan tono rohana putra Pajajaran aebe putra Pajajaran aduh abonto Putra Abimanyu tanah ungu aduh salah pasukan 5 detik Putra Abimanyu tanah ungu tadinya nanya ngomong manis banyu mata tapi gawe dusta kadus gopura Bimadana Satria Jaya balas satu percuma manis omong percuma langkah bukti neng Haji Asem percuma manis janji neng percuma langkah bukti neng Haji Asem putra Sadewa pemangku Haji Sumping Bos Haji Asem Haji TKI Haji Asem Panumagen aduh juara dinyana-nyana aduh bos Sanjusu bos Baja ketua Putra Abimanyu yang mau ulang tahun anu bagus bos Gunawan mama Gunawan Putra Abimanyu mama Serali ketua Putra Abimanyu anu bagus ada ya di Malaysia Bontot di mana disayangi anggara baik aulis bodong PJTKI Nur Aini Saibul Bin ngomong manis banyu mata tapi gawe dusta Putra Abimanyu tanah ungu percuma manis omong asek des uus anoman percuma manis janji nih percuma langkah bukti nih Bunda Selu Apida bos muda mama aja ya anu bagus Ayah Irga Pisang Sambo MC Mama Juju RT Agus Ayah Irga Pisang Sambo Gajananya Seman Barabai aduh mama jaya ya di Singapura anu sayang oleh Seman Barabai mama Jaida Farida anu bagus di Malase Bunda Kokom ketua Sri Kandi boga sayang muacan di mana Bunda Kokom yang mau ajak ketua Sri Kandi boga sayang yang disarangan Bunda Nenek bocor boga Neng Susi anu bager deui Bontotna Putra Abimanyu bontot percuma manis omong nih abontot percuma langkah bukti nih abontot Putra Abimanyu tanah ungu percuma manis omong nih mama hajah nani medang asem anu bager di Malase di mana di sayangnya terbaik bos Mayong Sadewa kameramen
pertiwi anu mana. Aduh, tadi nyana. Aduh, apa wakil elong bos Hyundai. Tadi nyana. Ngomong manis banyu mata, tapi gawe dusta. Haji Asep Putra Sadewa pemangku hajat. Keluarga besar Putra Sadewa loba lagi. Di Malase Mama Serli, di mana Mama Serli ibu ketua Putra Abimanyu bos baja anu bagus. Bos Gunawan, Mama Gunawan. Apa na indah Putra Sadewa alik Ngomong manis Ali Gepeng Putra Sadewa. banyu mata Bos Gunawan, Mama Gunawan. Tapi gawe dusta percuma. Ali Gepeng apa na indah Manis ngomongnya percuma langkah bukti nih. Percuma manis janji nih, percuma langkah bukti nih. Bos Gunawan Putra Abimanyu tanah ungu. Mama Gunawan ada Bunda Sherly, Sadikantun Bunda Sherly, Kupanutan Buete Bunda Bos Sherly, Gunawan, Mama Gunawan anu banget. Bunda Sherly, Rasaan Bunda Sherly, Bos Yusuf Bos Baja asa teparuh wae. Bunda Sherly, Mondok ketibra Bos Gunawan Bos Baja yang mau ulang tahun tanggal 27 Agustus. Bos Gunawan ada atau Bos Yusuf Bos Baja ketua Putra Abimanyu atau mapale kenana. Bos Yusuf Bos Baja ketua Putra Abimanyu tanah ungu narembong alam utus beradapan 02, abon totei 02, ate wale abon tot Putra Abimanyu tanah ungu anu mana. Bunda Sherly sebut Bunda Sherly, Nembong deui Bunda Sherly, Aai, Gunawan, Mama Gunawan deui, Bos Haji Mama Yusuf, Gunawan Putri Abimanyu Bos Haji Yusuf, ate wale ada ya, Mama Gunawan Putri Abimanyu tanah ungu kanu bagus. apa yang adalah orang anu simpati, Mohon peti abon, Mama Gunawan Putri Abimanyu tegala cici abon ton, abodi, Putra Sadewa, atete Bunda Neneng Bocor Bogasan Bager Tolerusi Kasatu Nyamen Tegulung ada di Putra Abimanyu Atewale Mama Gunawan Putri Abimanyu tanah ungu deui anu bagus. Adodi, Putra Abimanyu, Mohon peti disarangan, Mama Jaya yang meuli cici Mama Jaya yang dikasih ngapun Abimanyu, atete abon ton, atete tolerusi keluarga besar Putra Abimanyu, kasatu bos salam deui bos salam pasukan 5 detik Putra Abimanyu tanah ungu deui Bos Haji Yusuf, bos salam anu bagus Putra Abimanyu, atewale Mama Gunawan Putri Abimanyu tanah ungu anu bagus. Mama Gunawan, Mama Gunawan Adi, Putra narembong
Mama Jaida Farida amutus garangapa neng susi anu bagus ate wae mantel wae basa urang nempongan deui kasampean aja se putra sadewa deui kumaha bos aji usuk atuh mapaekeun bos salam deui narembongan bos salam anu bageut ari hate bagja aulis wadong PCTK Inur aya yang punya hajat anu mau akadus komeng ketua putra sadewa pemangku aja pohon peti awak kia gabung kewali cici ariki bangkotna putra sadewa tete aja belah putra sadewa pemangku aja anu mana aja seputra sadewa pemangku aja abontot deui ade bagja mun kieu tawasna abang laper pemangku aja sadika tuh panutan agaper putra sadewa tarasa asat parukuai pondok ketibra aulis mana barabai jiwaru nadage sudah atuh mapaekeun bagi dua narembongan bagi dua alam lutus kadanapang baga besar putra sadewa ate wae auma putra sadewa anu mana sadiana kaliwasaki ate bagja Sri Kandi boga saha nu balageun mun kieu